ko ke hu fa mo nga hi tal fa tap ko do be fa a forget ba me he open ka ta mo fa nga mari ko ne pongpongin pe ho dan ke fa ho ko to e ta proklama ko ia a maheni fa ho ko te wiki to be ko te funga fonua alo au aia o go heni pe mo professor to ta se liftani pe me he maananga ko ia a ken pela ke ma fa ho ko atu ai proklama ko ia I auni I he maananga ko ia alo au ken pela aia ko mai heni ke fa ho ko te ta proklama ko ia ki he weekendi. Whadanga be ka inga kuongo le rei atu ka teki mautolo, ai tau prokalama ko ia ko te uteu ki tau hokot ki ai ahoni, pia ku very excited a bito tau prokalama, tau wau mai ni he konistituto ne, I he weekendi, I ahoni ki he konga tolu ko ia e tau konistituto ne, ai a koe whanua. Ai e whahoko ai ha whatala noa, ki he professor, ki hoko atu ai prokalama ko ia, o e ahoni. Kake, I he tuunga kuiai, mo to kata ki o share tu pe tau o ngahi prokalama, ko loto ke utaitali rei ai professor I he pompongin, ki he prokalama koe ni, I he hoatani ki he prokalama koe ni, o tufunga whanua alo au, malo e tau mau e ahoni pia malo mo e ngawe lahi pia me I he university alo au, pia mo e ngawe kotoa pia kwahoko me he mitia whaifia ko ia alo au, pia me Ken Pela, pia whewheha ke professor, ki he hoatani pia mo e family, pia me Ken Pelana. Malo tonga. Ko whawhetai pe tau wa mai ki he whainga maare ko ni pe ko whamarumaro atu I he talamanu e whanua lotu pe moe ako ka atake hau atu e tau proklama ko tu funga whanua lo au pe a moe vipi o e na pe a oku whawhiwhia pe I wiki ko toa pe kau kei mau pe a e mo uirelei pe ko e kutui e tonga. I whakaru ku fua ko mea mahuinga taha pe ia ai ka wau mai ke ahoni pe au tau whawhikai. Ko au pe a molusiane pe mo e family pe a mo e tau ngā au ko ai lo au me heni o ku lere whawhawhai mea kotoa pe au ku ki lahi pe ngai mea o ku whai ano whare rei I ngā ue, I ngā kapa keke, pe koutui koe anga maheni pe ia o e tau moui, I a whahinga mea te tau whai, o ku tau tui fua ki he hao hawa, pe a moe whangau whawha, pe a moe tau e lani, pe a ku fōu ia he ngāhi hala, o e aruhake, mo e aruhifo, mo e awha, mo e matani, pe o ku tau ahi ai pe mo tau wako ai pe he mo I he kaipeto e tuku e tau whanonga pe mo e ngāhi whea mo kaki o mo ui kau whamaro pe o ku lelei pe a mau whanuani neongo ngāhi mea keke o ku hoko whakai loto whanua ko COVID o ko kei whanonga pe ia, ko e kaulahi koe ne alusia mo Ukraine, o kui kai ke a whakailonga mai ia, ai tau ko ia, ko e sia ko toa ki tau tolu, he o mea lahi. Pe hange koe wawanga koe mo e theory koe a Albert Einstein, koe mo ni iha kau sainisi, koe theory of everything. Ko nau pehe ko toa pe ia I he universi o ku whekau aki mo whelala vei. Leo mo pe ko whewheitu o ko iai pe ko I he wawa pe I lolo whanua. Ka kui kai kia ha mea ia e hoko o tau ataina me he toenga o e umea. Aia I he te whitou wawanga ko ea tonga ko whiewha o si aki. Ko mea ko toa pe o ku hoko. Oa na tau pehe koe mea ko ku hoko I he toke lau o e pore o ku tau hao a pepa koe ke ane ue sia ki tau tō. I kai. Koe tau koe ni Rusia mo Ukraine o ku ne ue sia ki tau tō I he tapa ke.
ko ngahi mea ko no whai kai whelawa ki ia, ko ngahi mea ko ha mai ke he mata e tangata. Ka koe ngahi mea koe ke taurawa sio ki ai, pa koe ngahi mea o te kai ke asi mai. Ai nau whela la vei mo, nau wheu e sia aki. Ka kou whawhoki atu e tonga maro. Mone o pito, Professor, koe mea mahu inga ini ko ke tā noa ki ai, ai koe tuunga whukia ku tau iai koe ngahi aho ni, ke ngahi mea koe hoko mai, lawa ke tau mo u whinga pe ke tau mo ui pe whatatau, mo ngahi mea koe pata hanga koe lau koe, mea tā pe molaka ka tau ke hoko atu pe whanonga, koloa pe tau ke mau pe mana wā ke tau hoko atu. Tuunga koe ia ku iai koe ia ai tau koia i Ukraine Malaysia Wesia lahi ngai fitu tata te fito ki he talamai ku madol he niu hiki apito e mau pensini mo mau lolo ki fu malunga apito mau pensini mo tu ngo ko e mau lolo pe ko ke ilo pe ko uhinga ko e tau ko ni fa hoko e Lucia mo Ukraine ka foka Lucia ta hae e fonua o kuna hu ki tu a lolo lahi apito pa ko ke ilo pe ko uhinga ko e Wesia mi he tau ko ni po kami ake pe ka ko au mato he tu unga o fu mamaf abito mau pensini ki he lita hen al ke panga tolu ki he lita i he tainim of ia pe aku go tu ka ngahi Wesia pa webe mo ngahi Wesia ke he ia o ku fa hoko he tau ko ni tu ke hanga ngahi mo ui ko ia o ku more ko ki tau lo po ka ngahi Wesia lahi hoko ki he trade mo ngahi me fa ekonomika tata te fito ki ngahi fonua ko ni Pasifiki ka wa nuslani mo asteria i he tau ko ni e Professor. Ia mone o pito ia tonga, Pea, o koe ke tau ilo e tau tolo e tau foi alu koe ni, koe tau koe ni, koe tau eni o ku ki lawe pe ki ai o ku whamamahi au pito. Koe ne ulak whilawe i koe mo ki tau tolu a tau i Ukraine mo Lucia. Pe ko i Ukraine mo Lucia koe ulak i whilawe i koe mo tau tolu. He koe whaahinga e tangata o ku tau. O koe kai koe whangamonu manu ange koe whakatapu. Ka koe tau, koe whahinga e tangata, pa koe whahinga e tangata o ku mate lahi taha. Pe kai ke ngata i he mate lahi taha, ka koe kakai civiliane. Pea, koe o ku whakaofa a Ukraine ia, pea ku tau si ofa ki ai, pea ku tau lotu ki ai. Ka koe ora ia e tonga. Koe ora ia a hohanga o pore i hahau pauni mamafa. Pea whamea pango ia he mea koko kana i hanga e Kalenski. Because Zelensky. And hanga pore i a Putini, mo Lucia i ula ki whelawa ki he kamata. Pea mahalo ko uhinga ko e tau aki tau whakae tangata, angai loto whakae tangata, ngai uhinga ke. Ka koe mea nai puria i he kamata e me ani. Koe tū koe a Ukraine mo Lucia o ku hange ia koe a tū halo mo ha elefani te. I he tala noa ki he mawhai pure. Mo e i whakau tau mo ha whahinga mea pe. Pea hoko whoki o kamata e tau. Ka koe mea koe a Lucia mahina mai me he toko rahe kau ako i he tuku he ahoni. Koe tuku ke he ange ai si mate mo e whaingata ia mo e auha a Ukraine. Ka koe mea koe mahina me kau ako toko rahe. Koe hangani e Lucia o ako hafonua
whakapureanga koe. Hangaini e Lucia whakapureanga hau. Kai. O a ko I ha whanua pe I hono ngā I whanua kau ngā api. Mo ha whanua pe I mamani. Te nau to mangange ke whai a whahinga li riu ki hono ngā I whanua kau ngā api pe ko no ngā I kolonia motua. Kai. Pea koe foi a koe marunga e nia e Lucia pea whama mai ka te kautou ka koe talamai e Lucia Amerika tuku pea ke alu ke mama Kai. pea koe awhanga tuku e tonga kau whanau nou o kui kai koe tau e nia a Lucia mo Ukraine pea kui kai koe tau a Lucia mo NATO o kui kai koe tau a Lucia mo EU me koe tau a Lucia mo UST mo ni pe koe au whangatuku koe e ka wako he ahoni koe tau a Lucia mo Amerika Kai. e kui kai loto a Lucia ke huatu a Amerika o ofi atu e ka watu ki hamea. Mandui ko tua Europea tau me osi e tau hono ua. Kai. O ku pure Europea, Amerika ya Europe, NATO, mo EU, te fito ki Britania. Ko Britania ia, ko e toko taha ia ko o ku lea ma Amerika Europe o kai lai hangea ko ki. Hangea ia ko Australia me Pasifiki ko ki e ni me hemisfia whakatonga, Amerika, ko Australia, ko ki, ko e tawhaki noa te ko Britania. Pea ko Britania mo Australia, o ku ikai ke na ikai nawa ki Amerika I hamea, talu tau lere mai he tau noa. Mai whanua Europea hange ko Francais mo siamane. Nengo na langa ki na toro Amerika e osi tau noa, ka koe taimu na ikai mai. Aia ki Lucia, koe whainga atu koe a NATO, koe whainga atu a EU, koe tu ata Amerika ta whaki, ko Amerika pe ia koe mea ko whaike pe he ai reacti a Lucia, o kaike toi tuku hanaui, ko ne hanga whaare ari ki mamani pa whaare ari ki Amerika, ke oua nā te iofi. Moku ne toi whakatokanga atu ki where o whanua. Switzerland mo mea kuna whainga ke huke NATO. Pea mo whanua taha pe I Europe kuofi mai pe I Lucia. Hange ko foi ke koi kiupa. Hange ko hu mai ka Lucia koi ki kiupa. Po mai ki ai, fu ofia ke Amerika. Tau tea I whewheka ai Amerika kiupa me he tau e me fia mono whakatamtapui, whanua na e mau mea. Alu peo whanua kau he kau whanua masiva ya. Ki siuki foi mea tatau e tonga. Mea tatau peo whae Lucia ki Ukraine ko e huato a Amerika. Mea tatau peo na e whae Amerika ki kiupa ko e huato a Lucia. Kau hanga fok tau tolu he o rau ki Lucia he ahone. Ko mea tatau peo na e whae Amerika I he, na ne whae I he, pange ko tau anoa kau whao sia. Kau ongo I e tala noa ki mau e lao e tau ma war crime. Amerika e ne whae e whao e Vietnam mo Korea na ne whana kakaia ke uwhaito ke he wao e kau Vietnam o nau. Mahaki mo nau whakasesere whae ta mai. Koe ke whahatala noa ea ki ai he tau me ai ke whahano whakairo mo mea wao mai ke ahone. Pea koe kai ko hamea whakalusia ai whakaawao, pea koe kai ko hamea whaka-Amerika te. Koe mea pea ai ngā hipure anga hau ko nau a ngā he taimu nau I tai. Koe taimu I tai fupea, koe fupea anu I tai. Koe taimu I tai I kare, ka koe mea e pau. Koe ki tauira tatura e taualu koe nipo koe taualu. E vete pe mea mia I hano se tolo pea e Amerika. Pea mo Lucia, ai tau I Ukraine. Paku hoko e tau ia, ke me toi ai ea e ufonua, ke nau alu na tolo whakawhahai mo Lucia, e ta whaaki koe, I ta whaaki whakasosiare, whakakau tau, whakaekonomika,
pe na mawahe na tōria me anga maheni. Ma tiko Amerika ea me pure ia mamani whaka ekonomika. Pure pe he mea lahi, pure whakautau, pe malu ai ufonua lahi, ka kuhoko i ngaua ia asia ina, ko ia o aluhake whikaua, pe mo i ngau e lusia ke neanga e whamamahei ani ke nau toi whaupoloka na tō ani economic block a koe no kula o le ahoi. Ka te uwhawhoke atu e tonga maro. Moni a pito, Professor Pagotu koe talanoa maho inga ia ki hanga o mai, koe ngā koe une talanoa ki ngā hite whitoi, mea au hoko pia mo, iho tau ata kai koe ngā ki awe a kiai, ai kakai ki ngā ki he wāwā kovi, koe ma tau koe ni hoko he waha o Lucia pia mo Ukraine. Ina tau foki i he tainimi Professor, koe ngā kapate u whaosa tu akata alu ke tā konistuto ne, o ku mahino ke te au ngahi o ngongo pe me tonga o ku ngā ue lahi apito ai pure anga pe mo e kauto kawa ki hono hu mai koe kawa ki o atu koe ki Australiana. Koe lo pena e ai ho na ke ngā ue ki ai mga i whakatotolo na ke whai ki he kawa ka koe pe mo ngahi whakatapu i koe na hoko Australiana pe mo e whainga taa ko hono hu atu e kawa ki hena. Ai kawa tonga. Ka koe ni koe ahoni ni ko wakai ki he ngahi ahoni ko wakai ki hono whakaata ko ia e preanga Australia ke hua tu e kawa whakakomesiare i he uhinga i he form ko me ko taha ngahi mea tokoni. Ke hua tu ai i he whahinga ke au ke whahinga le volo ko ia. Pe ko ulawa ke wakai hifo i he social media ke he ngahi uta kawa lahi ko whakahifo he kakai tonga i Australiana. Ko di e toko ni lahi eni ki he ekonomika ko e whanua. O ku whewheho wakai ki ai hene kamata ke ata ko e kawatonga ki Australiana. Paro tonga, koe o te kai ke ilo, te kai ke fu mui le lei ki e whakaiki ke mea koe no hoko ke kawa i he tauni, mo ngā he tau ki muini ka koe mea koe kou lawe i foki na e whaatape ka wāheni ki mua ke hu mai i he uhinga lalahe e ua. Koe uhinga whakawhaitoo, pe mo uhinga whakatotolo whakasaya nisi. I he re volo ia koe o pure anga Australia. Pea koe whika tōru hake ki ai, nei kei ke lau ia. Koe hu mai ai ka wā ke ngāwe aki ki he anga whakafonua o ki tau tōru Pasifiki. Pea nei kei ke whakakau ia ke fwoi māketi koe, lalahi o hu mai ke whakatotolo whakae sai nisi, pea mo hu mai ki he uhinga whakawhaitoa. Koe. Mahino apito ia, pea nai ki whakaata e ka wā. O ikai ke hau whakakomesiolo, maha kono whakarea mahino ke ua hau whakakomesiolo kai hau whakakulture, social culture. Aia koe anga ia koe eku mahino ki e hau e ka wā. Pea hau ko ia, pea hoko e Paraparema, Paraparema lalahi e ua na e whai aka notu kua ki e ka wā. Ko Paraparema ua ki na e mai fuke ka wā o ngā hea ke u pharmaceutical industries o na uhanga rewa ai e ka wā o ngā hea ki ai fui akau tablets. Pea whakatau ia ko e fui akau whakaifo whakamoe tafi hela ia, tafi ongosia. Pea koe uhinga e taha pe kana e la ina erewa e ni ina nau mate ai. Koe kei ke mate ai haka kai Pasifiki e nau folo ai fo ia kau ko ia kana e mate ai e kau Pahalani. Pea alu ia o au ki Europe nau mate i he kawa tablets. Pea ova ia he te autopufa mamanilahi. Pea koe uhinga rewa e taha, koe mo uhinga e ua na e whai ai hono we e ka wā ke taofi. Kai ke taofi a hono o mai whaka e sainisi, mono o mai
whakawhaito o hangatonu, na kai ta ofi hangatonu, ta ofi hano produce he ni kai whai ai si o ki ai, kana e ue sia ai pe o mai ka wā ke social or cultural uses, ai koe ki hono ngāo e aka whasosiare mo whakahanga whakafonua. Aia i he wāwhe hongo furu wāwhe tātaha, pia nā kuhangai mo whowhanga mo lo au heni, o whauai ai fo i Kaukaha movement, now we go Australian World Cover movement, for fair ko baguana na coordinate pe mo lo au bana mau lo pe na mau fe pa klaia mo lo ko eni e na hanga ta ofi mai ka wa e ta ofi in Northern Territory na e nga o ko via ki ko polisinolo lo ka ba ka ko territory ko ya Northern pe mo eni ko territory e wa australiani pe ko e territorio ko ya o e tuku ala au mau he mal mau toria o federal o pure anga lahi ai o ke mau piki ki state ka aku mau piki ki pure anga lahi pa ko ka pa e hoko a faina lao o mau i ta faaki no ate o Northern Territory o malama ke usi ai mau to pe ta mo ki mau to ki na to kana na hanga to o ka va ai hoko e Northern Territory ka te ai na to mau to o mau kau he ka ofi ka va a ken pelani ko territory e ta pe ko uhinga ya ko mau na mau lo pe pa mau fe pa kilai mo central pe mo lo ko la mau to na me puka avo fa ho e to mau na mau hanga o fai conference lai ki ka va he ni Australian National University na fa fe mai ai ai kau professor me toke tā ai kawa mo culture mo professor toke tā Marakai Kolomatan ko professor toke tā Kustino Mahi na mo haifua professor toke tā Starek Finau o mau whai ai konferenisia no mau ki we ia toa federal pa moe kana e na fui la lai amite pure ana lo Colombo federal ia au ko nga ko fa fe pa ki fe kana tolo me ani pe mo fo nga mo au kana i ko o fra ta mai se tu wata ki tonga kana u fa ina he mo community pe na i ku pe o fa ta sa ne ke o si ai u state ke he i fo i mau ko ni ko Northern Territory pe mo ki mau to kana e si ai tala no ke ka va ya o hake mo whaka o kautu ke a kakaina mate me kawa tablets o hake hono ngāhi ko via ke kakai pasifiki e kawa mo na hanga o whai ake ngāhi tō o ngā moeha o hake ua ngā kovia kawa kai tuku e ngā kovia e o kahawa Ko nea koe na elere he ni he miti ako kufo irea na elere he Canberra Times pe moe ABC radio ko foi lea o pe ko the black stuff is bad, the white stuff is good. Aia ko hinga ko kava ko me aia ko black stuff it's bad, pe ko white stuff ko me aia ka parani o ka horo is good. Ka kulahi ane mate mo para mai o ka horo I ka foki mai e tonga ko aho ni kamata I paremia ko ni Scott Morrison na ne hanga we mai le sio e ka vai Vanuatu matu I ko talo e ta langa lahi ka va ko me ko na mautolu ne to ta langa ia I fare ala mautolu e ni federal pana kwanga ai mo mautoi tangi mo mau petition na ka mai ai o me ta ha fe tu wa ki tonga na ko hanga tatake to tangi ko ene ave ke federal ene a pene mo ne ke ni ni ula ai ha me la o kana na wa fa ta ai ka va ke to ho ko to mai pe ngai tu ni ke kina to ni ke pelani la fo no fo lo a ke tonga e tonga ka je to mu le mai me ke ka va ko ne be no go la ve ya ni ka fa no ta no ko fa ata ka mata man Scott Morrison e ta no ki Vanuatu
Ko whaata e ka wā ki Europe, nei ta ofi whataha mai mo Europe, mea peke ka wā tablets, Koi. pea koe mau konferenisi tonga e ua na kuhanga whotutu mo whoanga mau totongi mai peka kai ke o mai na mau whenga pahanga a kau matauta whaako koe na tautolu. O mea mo kau saia nisi mau whatotolo e Australiani e ka wā whafongai mai e o tā o kutaki e whatotolo whasaia nisi ka wā ni o mai. O ai e mau aki meni koe e na fule lei au piti. Kai ke ka koe tō he kai mini o ku whakaata e ka wā ke hu ke toi whoki ki e whakakomesiare. Koi. Pe ku ula whakaata whoki Europe, aki ono whai a ono whaitotolomo mea, o ilo ia koe mix koe a kawa ia mo kawa, o ka haoloi mo kawa, i kawa tablets ko mea ko reiki ki ai kau paparangi. Kau kai ke reiki ki ai a tau tolu ia. E koe ku sio kai ke ai ma whaitotolo whasai nisi mo kau matamasai nisi ene me pone, ngalo ano ingo. Koe o ki tau tōre o kai ke tau tōre ki e mix ai ka wā mo olo ka haolo. E koe uhinga koe ka wā ia o ku iho tau toto, o ku tau iho tau TNA. Ko mea kau riek ia ka uparangi pe mate nihi, a ni ihi, isa. O pehange ko kau Aboriginal, koe hua tu ai ka wā, o whaifia mo olo ka haolo, ka o kai ke aha kawa i hona o DNA. Ko tau tōru, whine mo tangata ka pau koe ke te inu kawa he ahon, ka o kuia i kawa pai DNA i a kita. Ko i ai koe ke react tau tōru ia ke a mix e kawa mo a whainga mea. Ka koe tuko he ahoni, ko whaata e kawa ke kau koe konga e mea kai. I he kumao koe ni ke ne huu mai koe ni. Pa koe huu mai koe ni e tonga. O ku hu whakakomesiare mai, o ku iai moi whie mao ai maa kepi Australia, tuku kehe ai ne hao ki social cultural context koe a tau tōru. Aia koe ne mahino e ka te au e hu mai ka wako, ni ka kuki o maa wau ke whakaikiki. E ka whakapokea. Mon lahi apito, e professor pagotui koe, o ku mahu inga apito eni koe ngahe ka tau whanonga atu koe ni, pia moe alatu koe ka waki Australia na. E tokoni lahi apito ia ki ata pe fuka Nusilani mo Amerika ka e tokoni lahi apito ia ke tau kaungo e kawa ko ia i Tonga. I he gotui mahate ta tok tala noa pe ki isi ko ni han te mahinoa nge ngahi mea whakalakalaka ngahi development o whahoko me i Tonga he pure anga me kau tau kawa i ha ngahi polokalama amu yang ke taha tala noa kiai. Ka kou kore atu ke ta whoki ki he konistuto ne ka pau koe ke te ahme te ki tānaki mai. I o ta whoki ke konistuto ne e tonga. Koe. Ai o ngā tolu eni, ai a koe whonua o ta iai he tainimi, ai koe kupu te au mawha. Whawau pito. Ko te au mawha e tonga e? Koe, te au mawha e. Koe whonua. Koe whirea mahu i ngā e ni tonga ai whonua ko whielawe ki ai pata hoko atu. Koe. Koe whonua o ku uhinga tolu, pe a o uhinga nima. Pe a lawa pe o ono, a hono mahu i ngā ki tau tolu i tonga. Pe koe mono mahu i ngā i whonua ke o moana, ka koe ke whielawe ki ai. Ko whielawe pe ka tau tolu koe ula ke whonua i Manawa. Ku tala noa lai kia Professor Agustina Mahina mo Professor David Kairi, pe pehepe kia te au, i maungahi whakatotolo, pe mo ka wako kehepe, koe whonua i Manawa e whae, koe whonua ano wa, koe whonua koe nio e kakai mo e whonua, a takai mo e ulu whonua, tau hopo mai me whonua i Manawa ke whonua koe ni.
Ko whanua no tolu ko tau hopatu me whanua ko ini hono wā ke whanua no tolu ko whanua loto. Pea kui kai ko hame asi e nia tonga ki a te au, ai ko whakakaukau ki hono ui a ke ngā wheitu lalahi e tolu ko ini o mo ui. Ko e whanua i manawa, ko e whanua mo i kerekere a takai mo ulu whanua pe mo whanua loto. O tautala noa peheni ke whanua hono ua. Ia ko te erewa e whanua hono whaa. Ko e whanua o a fu a kau. Tau me iofia he whanua i manawa. Ko e tau tāke a fu a kau pe pehe mātua. Toka ngai hono whanua ke ua nā movete. O ku uhinga ia ki e kerekere, mo yaka e fu a kau, mo hawhahinga mea pe pipiki kia. Ko whanua e ta. Ko taimi ko o mai ai koe ai kawa i he tau mawhakawa, o mai e fu kawa o ku uia, ku hau ia pa ku uia ko e whakatomo, o mai e fu kawa kakato i e fu waka, pe au ku hau ia ku uia ko e whakatomo, o ku hinga o ku hau kakato ia, pe ku hiwa i tawa aroka e o mai ki he panai, o mai kakato e whanua e fu kawa, e o ku mahu inga, o ku ikai to hono whanua ka o mai hono konga lahi, pia toki whai a hono veteki o i fukawa whataha mono whanua i e whai o e ua o hono hoka mono whai kawa. Mahu inga au pita, mahu inga au pita. He koe mea ia koe whanua, pia kutai mo e whanua e kaha koe kawa, kui koe whanua e kawa, u tau puke puke whanua, ku inga ia koe tau puke puke kawa. Pea ku kaua te whanua ko ia ki he anga whanua ki ko tau wala. Ko to o he mātua o nau tau wala. Tūpok nau pe koe whanua ai. Na koe kulawe kei tonga koe mahu inga ia. Ko tau tānoa na tole whanua koe nia ko nistu tone koe konga pe e taha whanua. Na ko ono loloto maa kup whalahi ma lolo e whanua ke ki tau torua fu whakaukau ko ia. Ko whanua, ko mawanga mo ui, ko tau malu anga, ai whakakaukau e whanua. Ko mea o ku whanu o tawhi atu, Ko whanua, ko e a, ko fo safiksi e rea whakatonga, ko a mea o ku movete atu, o ku tawhi atu, o ku alu atu, pea ko ene whanu o tawhi atu, mahu tawhi atu, ko whakaukau e whanua. Tako hinga e whanua ke tau mawanga mo ui mea, ke tau malu mea, ke whanu mau pe e tau oho, e tau where o koa, e tau kuro no ui aoni. Kata whoki mai ki he kupu te au maa whaatonga. O kuia pure a ngā kere kere ko toa pe, tapu ke whakatau atu. Mauinga au pito ia. Mauinga pito fui whakarea ko ia. O ku ihe pure a ai ngāhi kere kere ko toa pe. Tapu ke whakatau atu. O ku maharea foi ulu i tohi ko ini. Kata hau ki hono ka kano. Ka ko mare ia e foi ulu i tohi e ku whakarea o ku ihe pure a ngāhi kere kere ko toa pe. Tapu ke whakatau atu. Kata hau ange ki hono kakano, o ku ihe tui, ai whanua kotoa pe mo i kere kere, mo ngahi tawhia, mo ngahi api, pe o ku ngofua ke te ia ke whinangalo ke tuku ki hau eiki no pere, mo hau eiki mao hingoa, pe a kau matapure o kune whinangalo ki a iha tawhia, pe koha ngahi tawhia ke hoko koha nau ngahi tawhia ke tuku whakahaora. Fu maa au pito e mahino ai fo i se tesi ko ia tonga. Mari. Pea kui ai vene ta anoa ki mua, ai koni stuto ne, ko i whanua ko toa ia, ko i whanua ko toa ia o ene awhia. Uroloto au pito e umea ko ia. Ko anga ia hono whakarea ai mahauinga,
o tu ai mawhai pore e tui. Koe ke mau katoa he tui ia e whonua in practice e tonga. Ka kono whakarea ai a whangatuku ano mawhai pore, pia koe se tes uruaki koe nā mahino au pito ai. O ku ia tui ai whanua kotoa pē moi kere kere. Pe ngai tofia, moe ha, me fina ngalo ke au eki, puke au i ke matapure mau tofia pe ko hataha pe. Ke ne hoko atu ai tuku whaholo e tofia ko ia. O toi whamapau i e konistu tō neni, e tapu au pito o tae ngata ke hata o taha pe koe tu i, pe ko hataha o e ki mo kakai o whonuani, ke whakatau a konga sii o i kere kere o i pure anga tonga, ngata pe ke risi o hange o kutu i e konistu tō ne, pe a ke mō kis. Mō kepsi ia o whakatau ki a lao o kere kere. Pe a hoko ai tohini koe whakau o whapapau, e tuku maho eke o pure angani, koe hui ko ki nau tolu, mō ki nau tolu, e hoko ki a te ki nau tolu o lau i kua. Mari. Te whatonga e me ani tonga au ku i kai whaatala noa ki e tofi ai pure anga. Ka pau tonu e mau. O ku tala noa pehen ke tu i mo e hoe ki no pere, mo nau tofia. Oi pure angani. Koe mea ea kou maare e ai pe ku hinga le leikoa, he koe urui tohia, o ku i e pure anga ai ngā i kere kotoa pe. Tapu ke whakatau atu. Pako ne hao koe ki haka kama me ani o whatoa ngai o kala noa pe tu i mo e hoa iki no pere. Koe. Pea mo ni kau mata apure mau tofia. O kai ke asma e tofia, pero petala noa he risi. Koe risi whai ke pure anga. Koe whakatau, tapu e whakatau mo mea, os mahina ka tau toro e o te whoi mea koe. Nawa peke te momoi atu. Koe umea pe whoke au whai koe momoi ai ki whamaho inga ka ku i kai ke ngā ua ki whangai whakau kau whangai whakatau neo o whai pe whakatau ia i e uhinga ai momoi ka ku i kai ke whakatau i e uhinga ai whakatau. Ko momoi pe i e uhinga koe ki mea awha mai haki tahamano ka ata o ki kong. Kere koe whanki pore ka hai tonga e ahoni. O ko nukuala whao ku o vai ai tahamano. Ko whai at ke uwhanua e uta ku waluafe, tituafe, tahamano ki e pore tolu noa. Koe. Ka kou whietu koe e tonga, ka pau ku a mea ki tānak mai kai te tahau koe. Ia, Professor, koe, aia koe uhinga ia o ku, he kutala mai foki he foi kupu koe ni na ke lau mai, o ku ke ata ia ki he tui pe ko ho e ki pe ko hai pe, kene whakatau atu hono kere. Ka hangi ko ke whamatala ki ai, aia koe uhinga ia o ku lawai ai kakai he ahoni, ke te lava pe o whakatau hata ki i pore tolu noa maataha. O uhinga pe koe mea ofa po me momoi ka koe ke whakatau mo aia koe whakatau, E tonga. O kui kai koe whakatau ia. Koe mea ke mahina nge koe momoi. Mo fua ke hanga momoi atu ho api, pia ke o atu mahau inga, koe ngā koe whakawhetongi. Koe whakawhetongi pe ia. Kuna mo ni ena koe whakatau pe ia i tala noa whakapā ke ini whakaekonomi kakaku. Ka koe ke ai koe whakatau. Koe. O ku tau pā whakatau, kono whakarea koe in practice, o ku tau pā whakatau kere pe tau tongi tonga. Ka oku i kai ke ai koe whakatau, o ku te momoi, ko au ku kere ko momoi atu. Mai ki se neti ka ata ku kere. O kai ke usi o koe fuo, tau tā noa fuo moi
Koe fuo tonga o ko ui pe au ia koe whakatau. Ka koe uho o ku ke ai e kui kai koe sell and buy. Ka koe kif. Koe momoi, koe ki mea ofa. Te wate konga kere koe maa mai pe se ana ki ta hamano pe ke Aia ka koe risi mahina o pita. Pa koe risi ia o kui kai whangata e te risi koe kolo a ke totongi ho risi. Pa koe risi ai o i ki tangata. Te risi au hafu e kai fia. O ku ata ai ka pa o ko ulawa risi ka koe totongi pa koe totongi. Koe risi koe pore tolu no ai to ngau pa ngai te au he tau. Anu ko alofa Aia ko ane ko au na ko api kolo aku watu pia kai ke ulawa o le sisita api kolo ko ni pa huna tau no foi pa na pa ko ke risi pe ta min ko lista fa ona ai pa na te au so fa ta no mana tu ya ke ko se ne ka u te ke to tome risi ke to tome na fa ko to na to ka whema ke o ko to tau ma pia e kulisi ko whi tau ko si pe me tau ni ke to tau me kulisi ka panga te au e tau. Aia ko e risi, ka kulawa ke risi o ko whewhine, pe tau whanau whewhine, ka wikai ke nau lawa ke risi sita. Ka mea ko usa tau ia ke hai tonga ke ta anoa ke risi pe mo risi sita. Gus fafia Maria pe ia nengo koe ke resisita ta mai fefine wa pika una wa varisi. Pa koe risi ko kita e tonga o koe te mahu i ngā o ku te hanga o atu. Ka pate o te atu, te ke totonga o risi he tau pa ngai taha, te ke totonga o risi ke te au pa ngai taha. Pa ko pa ngai taha ko ia o ku to o ai pese te taha nima, ko apa koe ua nima ke te au, pia mau he pule a ngai toima. Ai ka totong se ni te taha e tau a pore tau noa. Mai pese te taha ni mai se ni te taha ka au kai mau e pore a mai toi. Ko api koi ko sea tau kai whangalo ku fua na naulisi mi kun sa ro te taha ine kuine o feina ko ala ko ma fonua. Ka muange ka te au o ku se ni te taha na ilisi he taha ni a se tau tai se ni te taha. Pe ku se ni te fia ka o ku se ni ti. Aia koe tu e koe se tau tai ka wha ton pe ka pao ku kai ke tono. Pe te ka koku mauna ne ka mata ilisi o se tau tai. Ko ne me, ai ko whai mea au wha pe mea whai teri ha pia ki tai ilisi po a e te mahuinga. Ka pao ko whi ilisi a ko ngā api ki e kutahine. Te utaranga pe au ia. Lai sa tau mai se pangai nima he tau. Ko risi pe ia pe alo. Alo e totonga pangai nima he tau ki whare panga. Mai pe se te taha nima pangai nima. Mai to ngā pore. Se pe se te taha nima pore ua nima whawe au. Wholoa e whoki mai COVID. Ka ko ia tonga wha whoki anu. Ka koe na koe tūtu une na risi he kupu te au maa nima ko ua ki lere atua wai. Ai ku sai big ta alu ke kupu te na mani maka toki ke ta hoko atu ke ka toki ate fehu ku mai ta ko ni ia ko ngai tu ni ke ngai si so ngai tu o ku e kapineti ano tu ni pe fia ka e fai ki ai ngai risi kai mo fua ke fai harisi e pure angani ki ata ulai ke e tau e hima mo furu mahima ka ko pau he kai foa ki harisi ki a tau lai ake i e tau e hima mo furu mahima oka uku i kai fina ngalo ke e nea fio i whatato koni pe i e kapineti ke tutu uni foki koe ha e totongi e whai ka risi hanga e konga whanua ngahi api pure anga so koe konga ua ki koe lisi mahino ia ka ke lahi ake i e tau e ngofuru mahi wa hile hiwa, Ka ngofua ka pao e whina ngalo ke e tui, mo i e whakatato koni, Pea i e kapineti ke tutu uni foki, koe ha e totongi e whai ka risi,
hakonga whonua o ngahi ape pureanga. Aia koe kabineti ia, tene whamahu i ngahi konga. O so taha o le waini ke ngahi ke tofi au pureanga koe kabineti kuna whai ai whamahu i ngahi risi ko ia. Pakatau tonu lewa kakai, koe tau ngau kere e tonga, kau wha osi. Kau a ka ina mo totonu lahi a tau tau ki e tau lao kere pia kui kai ki tau. Totoni ha paanga lahi, paanga e whaono ki kere sisita ho api. Paanga e te au ke risi a api, hange koe pore tolu no a te au he tā. Kai ki te maa waha whonoa e maa mani mahalo, tuku kehi ngahi waa tā ko i Afrika. Ke maa waha. He ko hototongi koe paanga whaono. Kai fua he sa vea mo ai hoko ngā pipe o ku ai ke risi pe ko na panga whaono no ai a pa hoko na tauto na tau no fai a loko po panga e whaono pe o si ko ia ko totongi ko ia tonga pa to fai ai risi ka pone ke to risi ka ngare sisita o ku kai pe te to whaamore ha se ni te ka ia te au pa ngā loha ko mau e hai ko ai o maulai ne pe ko kai ne pe ko ata ko atu hei kai ne to nge ha sirini ke pure ana tu ke ka to miri wala ka wene fia ka pa ko hina ko to mana o se ko e ko ako e ku to ta pa mai ki ma ki to ke ai me o pa ma wa ya ko o falele a pa o se ai ma se ni ki a pa ko ai ro ke te lava ku mi a pi ai alu ka to ma ko hina be to na ko hina ko fa ka ko o tu ke o fai na o ko fa ka ko ko si ai fa more ia ki ai api ke na ke si o ke to popula ai ta api ene ko fe ma wa na o ke lo au ke au mo fa to fa ko mo ha fu pe alu ka to ku mo ko ki se ni ki ai mare ma ki tonga o sai ma ki se ni ma fo ki mai ko ni ma lo pe ke ma se ni ke o ko atu ka to wa to e na o ne ka ma tai to ma bo api o whakarere i moa e api. Kai kei tonga te whakafokat mahala koe na koe whehu. Ka koe tau tā noa pehe koe mea koe ke whonu a mo kere o tau kau ka toa ke ai koe au tau whaki koe kere pa koe ano lahi. Pe ku te haraki ta ka koe ai api o to toko ua lahi, pe koe whoa lahi, pe koe te kui tonga. Koe ka tāta e ano kere tonga tau whekau kawaki. Professor Malao, pita koe ki whehui bena ko hanga o tuku i atu he mea ke whahawakai ki ai koe whehui ane ko mai e heneri. O ku tapu e whakatau kai whewheho no whakapisnise u apilisi fungarisi. Ai mahala ko ngā ke api ko lisi pa te fungarisi o pisnisi ia. Pai kai ke lava to tonge u noa kau lisi. Whewhelewa api kau tuk whaholo, whema o halao o ku maa opo ke malu i u api. Tu whaholo me urisi ma business i he fungarisi. O koe ke ongo maha lea, Professor? Kata. Io, whamaloka mahuinga. I ne whawhehui mahuinga a pita mahuinga. Ka poko mahuinga ani pe ako ka inga ani mau kuitaki pea. Pa mo kau mahuinga, wholau mahuinga o me. Koe second cousin e ku tamai a wholau mahuinga pe kia. Ka kou tupe mahuinga me pea koe ke utoe lawe i ha mahuinga, koe mahuinga pe pea ko i logi. Ka koe whehui mahuinga ani koe Koe tū whaka a tonga hangi koe ni kune whakarea ko ngā ua ki. Whewhe hono whapisnise wapis. Koe tū koe la au mua fua ke te lisi funga risi. Aia koe lisi he kutahine po koe lisi e hataha haapi mea te au. Pea ne toi lisi e ia ki hataha. O koe ke tapu e halao. Koe toka taha kou ne lisi ki ai.
Tene to elisi pe e kata ko ke ela po ha lo ngata elisi funga elisi ka mo fua. Okay. Aia ko tāna ki risi au me whika ua ki, tāna ki risi whika ua ki, me e whika ua, tāna ki risi whika ua me whika tolu, pe koe hānonga tāna ko he lau ai lau, pehe ai risi. Okay. O ku tapu e whakatau, sai tapu e whakatau ka whewhe, aia ko e risi mo e whakatau, o kuna kehe pe. Okay. Ko whakatau api koe murini, o ku wāofia mo whakakaukau e risi he koe te whakatau api, ka te tau ni pe. Okay. Ko whakatau api koe tonga, o ku keheia mo whakakaukau e risi. Ko whakatau api tonga, o te whakatau e api pau to e tātāha mea. Koe mi foki ka o whakatau ha api pe a ua to ose ku tā api te koe to tonga tā u ka te uwhia pure anga ke len mo e hafua. Aia o ikai ke osi hange pia koe risi ko ku poini te kei to tongi pe sirini. Hange pe koe risi te to tongi sirini whakaitau pe koe te to tongi whakaluku fua te peni he te area mo to taha ana kere. Lava au kongkonga, lava au whakaluku fua. Pea ku lava au fungarisi. Ka kotonga, koe kehe moini, koe ku whakatau pe ha api. Isa, o ku tapu e whakatau, hala ki whakarea, o koe whakatau. Ko mui aku ke ne hanga whakarea mai mahuima. O ku tapu e whakatau. Koe ku lau, koe te hanga peo mau ha api i he momoi. Hei kai ke toi tā mai sirini ia e tonga, pe te toi tā te awa sirini. Ka pau koe foi area koe tahamano, koe pore tō noa, koe kumau pe tahamano ko au a koe kere koe me osia. O ku kehea me whakaukau e risi tonga. Tā nakirisi ka pau o kulawa o ailoa. O kulawa pe he pe mo tawa noa ki he whakatau. Ka kusisi ha whakatau i tonga pe ai koe tā. Koe whakatau i tonga koe o atu whakahanga tonu pe ai fōi mahu inga o whea mahu. Koe konga ua o whehu i tonga o ku puria whehu i ia pe koe ki te whamanata mai. Wherewa ai api kau tuku whakaholo. Aia koe whehu koe ni whewe api kau tuku whakaholo. O uhinga ka pau o ku lisi. E tatau le vai mo lisi o lunga. Ka pau lewa koe api e kau tuku whakaholo ia o kai ke lisi. Koe kia hano uhinga ana e ke whai ai hano whawhika waki mo konga ua ke whehui. Whe mau ha ula o ku maapopu ke malu e api tuku whakaholo me he u lisi mo business funga lisi. Aia o koe ke fu mahina ka te au a ene uhinga he koe api tuku whakaholo. Aia ko lawe e maha ka ne uhinga ke u api ko ku katare ku kai ke koe api tuku whakaholo ku uhinga ki ea. Hei ku malawa ke le sisika api tuku whakaholo pe to irisi. Ka koe ni me tawa mai koe api tuku whakaholo whewe ke ai halao ke ai ke maapopo ka pau irisi. Io tu le rei pe api tuku whakaholo e ka pau le sisika pe ai kai ke irisi ke ata. Ka pau irisi funga irisi e ku ata pe ia. Ai ko ne uhinga ke api tuku whakaholo koe api wahau me tamai ke foha, api le sisita koe wharea e ta. He koe api tonga ku ua pe koe api le sisita koe api irisi. Aia koe api tuku whakaholo ne uhinga ke ai koe api le sisita. Ka pau e au hifo ia hei ka ke harisi api tuku whakaholo ia tuku ua neri. Koe ki roto ko heneri la yento ko heneri mawinga na mau kalas watai a fo mi pe. Kai ke ka ko tari pe mal de mahino tonga pe kai ta fa fo ki atu. Koe. Wow. Aia koe mahalo ko tui koe o mahino whehu i koe ia. Koe kata hoko tu mua e Professor mahalo ko ta imit mahana atoa hata fo i kupu. Kata hoko ke kupu hoko.
mana ko ta kupu a osi pe ia he ta proklama e haoni. Ko e kupu te au maono. Ko e sipinga o e tohirisi. Ko ngā herea e ha i e tohirisi. Pe ko e whetongirisi, pe ko a tohi whangangofua o i e ne awhio, i e whakatahatoko ni ke ne whakahoko a ngā e whatontonu, e whai ki ai me he taimi ki e taimi. Pe ko ia hono whounga moeanga e whai aki ki a ngā i tohirisi, pe whetongirisi, pe mo ngā i tohi whakangofua. Pahino o pito e ni tonga ko e o kuhange e kuongo i a kuia ai tautala noa ke whonua ko ngā tolu mo kere ko ke tautala noa ko ke whakamau anga. Ai ko uhi ngā tonga. O ku iai ai ko ngā lahi pe ko i vai ua o i umea he whakamau anga he ikai ke alu ki heka e orewa ku whau mai ki ene awhio i e whakatatokoni. O ku pere ngesi ai lao i e whamau. Ngā neongo ki ai pēr ma whai lai ke whamau lai, e whamau lai, kau whamau, e sense la pē nolo mai hafua. Ka ko pau ai umea te whito ke whai tutun mo i riu e lao ke whau ki e tui i e whakatatokoni. Ta ko ku winga ia ke kupu te au mao no, ku whiwha o se a ke ta proklama. Ko sipinga e tohirisi o ku asi mai ai. Ko pere ngese mea ko e lao whanua, pe ko e lao kere, o ku lahi mea ko pau ke whakangofua me he nea whio i e whakatatoko. Fu malu au pito. Tatauia mo malu o e tautanoa ke whamao. Malu he uhinga ke malu i whanua, malu ke uhinga ke malu i ai kere, malu e lao, te koe malu ki e uhinga ke malu i o mawhaipure e tui mo e huiki. Kau ka atua u malu koia. Ke e kau maulota, he koe u mea koe ni pere ngesi ke wei. Ko mea koe nau whaasio au ia ke tara noa ai ke ririu e kere. Anki koe teke pare mea ko pekia. Sa mara kispohinga mo patoa ko. Koe ke toi ha mea ono teke. Taku saipe u whakauka ono teke u mea. Ka kuia e uhinga ia mo ia e whaunga mo ia e tutu unia ke teke ai a whainga mea ke ririu. Koe liliu o kulawa o liliu ha mea e taha peua, pe liliu ha ngahi mea o kumatalahiang, pe liliu whakaluku fua. Ka koe liliu si koe ai hono pare, koe liliu loto koe no pare, pe koe liliu whakaluku fua. Ka koe kutalanoa, ko whaasio me talanoa ke liliu kere pa ko kata pe. I e ku mahi noi ai fulo loto, whalai, loloa, maalonga mo mau kupo nea koe lao whanua mo lao kere. Hange e pe koe tautara noa ki e lao, mo koe stutoni. Koe tau ngau e ke liriu konga, liriu to. From time to time, pe koe tau liriu konga loto, pe koe tau liriu whakaluku fua. O ku wahawai pe he tala noa liliu. Te kisi o kieni e tonga. Koe kupu te au maa whapen, te au maa nima, mo te au maa ano, kamata ke taki o ngoi. O ku fulo loto ai maa whaipure e tu i he whanua ma kere. Te au maa whapen, me hanga puaki, hanga tonu mai e kupu te. Ka pau ku poi ni, pe ku ke tui ki e liliu. Ko liliu sisi, liliu gata, liliu kongokonga, liliu whakaluku fua. Ka koe ku poi ni ko mo oni mea. O ku fu ma whaipure lahi au pite tui, ki e kere mo lao mo konistutone. Ka mata pe ta hau e au ta au maenge whanua ko me ta tau ka te whafoka tonga. Mo lahi a pito, Paulus, koe mea ia ku mo oni a pito ka mata ki ta wakai kia i he whanua.
o se ange u me ani katoa ko mea katoa pe o ku mawhai lahi a pita tu i he ngahi mea katoa pe i he pure anga whakatu i koni tau iai i tonga. Ko ngai ni o ku mahino he whakaukau ko ni professor. Ai a foki koe whakataha toko ni pa mo tu i o ku iai e mawhai koni kere ko tite ta toki whanonga atu pe ai ke ta sia pa koe hae. Ha fua ngahi mea te loloto ange mo na whikau ngā aki mai i he mawhai koe ni o e tu i mo whakataha toko ni ki he kere whata tau ki he ngahi mea ke he kabineti, ngahi mea ki he ke ngahi mawhai pure ke he hanga whamau anga ngahi mea pe he. Ka koutukot ke te koe professor ke whamau popo mai pe koe ngā kata toki hoko atu i he kupu teo mawhitu. Te hoko pe kupu teo mawhitu i he wikahau. I whamoi mai. Ia tonga. Koe whamau popo tonga o kamata ke mo fisi o foi ulua koe ai e kamata pe koe. Ko ngā tolu. Matui koe talo e ku wako ko nistu tone ke a tenisi pe a foloa mai ko mi tau tongo fulu pe a na ku foki pe ko nistu tone o si o pe ke o me a firma ke si o te ke hanga si o falo fo mai ko nistu tone o ange ko tatala no ko ni Koi. Pe ko puto e ha ko ni tatala no mai ko ni o ku hangre o ka te ao e mo ni mea ko e o e tu i te mo e hoi ki i e whanua e mo nau mawhai pure o ku fuula hi whaka uri a aupito. Pea koe whaunga pe ia e hahiri ha tau ringi toto whakaelo to whanua. Ka i e tai wāta tau kui kai ke pe nau whakawao he mea kotoa pe. Ka oku kei wahe mai ki ngahi kāinga mo ngahi haa mo whahinga o e hou eiki kotoa pe mo tu i pe tuku ke he ange ai e tofia o pure anga mo kakai whalufua. Isio e ke kupu te au maa no ka wha o se akitoa. Koe a oeni ke he kala noa ke he isi mohono tohi whakatonton mohono tohi whakamofua o e lisi mo e haa to e mea e whai ki he lao e lisi kua pau ke fau ki he tu i mo ke ne awhia. Son? Koe ni o ku whai tūtu oni pe whamau i ai tu whamau lai me kau whamau pa na wā whangatuko e umea koe apa ave ki whare area. Ka koe uhinga ke ai asi mai ai mawhatu ki tuki o e tautu i e talanoa kere mo e whanua i heni whakawaki mo e tuki mo e oiki. Ta ko ki nau tolu tonga o nau tofia lahi kaha e whanua. Leo mo tofia pure anga. Mola. Ka ko nau tolu, ko ki tau tolu ai pe ia ka pa e mahino i e ku uhinga e koe lahi kaha e tau tolu ko e tau omi me u tofia o e hou eiki no pere pe a mui kau mata pure mau tofia. Oku ikai ke pehe ko ki nau tolu pe ia mo e nau kere mo e whanua hange koe tui. Koe tui o ku tau ia e tau tolu kotoa i he tala noa e whanua mo kere ka pa o tau i malu no tofia. Ka koe hau foki e taimini e tala noa e ahoni ke whakamawahei ai ka inga mo e whahinga me i no pere i he tala noa wha politikare. Ka oku fi e mea koe ia e koe sosiare mo e hanga wha whanua mo e politikare i he whaunga whanua o ku tau ke i he taha pe hange koe tolu taha i o tua. Ke he tamai, ke he alo, ke he lau maare maane o ni ka koe tolu koe taha pe. O ku pehe tau tuku me tau kau no pere. No pere ha pe a moe kāinga. Ka koe tolu ni o ku nau taha pe i no pere. Ka te mua whoki atu tauna.
Malo bito profes. O ku fa malo lahi te lava ta proklama he aho ni. Te funga fonua alo au. Pe me kawenga ko ni o ku ta tala noa kei mahu inga. Ko e fonua pa mo. Ta fito ki he kere tau tala noa ki ai. O ku mahu inga ka ngahi koloa ia ku lava ke tufa holo he kakai. Pe he foki ki hau e ki pa mpureanga mo tui. Ka ku whamalo lahi te ta proklama. Whamalo te tingi mo tolu ko toa pe ku mo mamata mai ke proklama. Mai whaafi ke tau mo te mea mai pe i he wiki ka hau. Malo pito profes o whaati ke te koe pe mo ngau e whai mi hena. Malo pito tonga whaatu. Malo.